Avuxeni vayingiseri va Franza SA. Vayingiseri va mina ndzi rhandza ku khensa leti namuntlha ni nga mi khomela toho a ti tika hi ta ku tika ngopfu i ku ndi mi khomele ta ku khensa ti-artist leti nga tirha around Bushbuck Ridge. Wa ku sungula loyi ndi mi khensaka ndi khensa Dr General the King yo King ya Bushbuck Ridge. Tatana General ye loyi a nga hi lwela eBushbuck Ridge a hi tivisa a hi endla vanhu evanhwini a hi tivisa ku lwisa Bushbuck Ridge. Na khensa dokodela General Muska, ni khensa ku tinyiketela ka wena na ku va u nga give upanga eka music u lwela Bush. Na khensa tatana. Okay, ni vuya ni khensa na Kenais but Kenais na khensa u le ku lweni u lwela Bushbuck Ridge. U le ku khenseni ku u ti nyika matimba ya ku ve ni Bushbuck Ridge yi kule ya mahlweni. U le ku yi lweleni le ku khenseni swinene ene ni khensa na ku but Kenais wa swi kota ku pfuxa ti-artist leti nga titsongo, wa swi kota ku ve ni u ti kulisa la ka music. So na khensa but Kenais, na khensa ni ba mavoko ni vuyelela. Ni nga si na ti-artist letin'wana ta le Bush ku ve ni mvula n'wini mi tivaka n'wini kalaka ni nga mi tiveki ni ta kombela ku mi ndzi khomela ni ta mi vula loko se ni ta mi tiva. Okay, ni vuya ni khensa buti Sergeant Dikidani. Na khensa buti wa mehe u le ku kuliseni ka Bushbuck Ridge. Ni vuya ni khensa Hisa wa Tiku. Na khensa buti wa mehe u le ku kuliseni ka Bushbuck Ridge. Ni vuya ni khensa Teddy Mkwembu na wehe buti wa mehe u le ku kuliseni ka Bushbuck Ridge. Ni vuya ni khensa Tizman na wehe buti wa mehe ku le ku kuliseni ka Bushbuck Ridge. Ni vuya ni khensa Clive S na wehe u le ku kuliseni ka Bushbuck Ridge. Ni vuya ni khensa Mfana Boy na wehe u le ku kuliseni ka Bushbuck Ridge. Mi nga heleni matimba va buti wa mehe yi kuliseni ya emahlweni Bushbuck Ridge ni hi endla vanhu evanhwini. Ndzi vuya ndzi khensa na wena buti Thembanyati. Ndza khensa buti wa mehe u le ku kuliseni ka Bushbuck Ridge. Ndi le ku khenseni swinene ni ba mavoko ndzi vuyelela. Ndi vuya na mina ni nga Franza SA na ti khensa hi ku ndi busy ni le ku lweni ni le ku representeni ka Bushbuck Ridge. Ni le ku lweni swinene hi matimba. Ni vuya ni khensa na va AC Choose. Na khensa madoda ni le ku kuliseni eka Bushbuck Ridge ni le ku lweni. Ni khensa na va DJ Wisani hi voho lava va hi tiselaka music loko hi va hi ri na mitlangu va DJ Libonize. Na n'wina mi khensa va buti wa mehe mi le ku kuliseni ka Bushbuck Ridge. Ndi khensa na wena buti Shushu, na swi vona ku ri no u le ku lweni u lwela Bushbuck Ridge. Laniwani ni le ku khenseni ka vanhu lava va nga le ku lweleni ka Bushbuck Ridge ku Bushbuck Ridge tiveka hi swa kahle yi kula hi music. Ni vuya ni khensa na wena DJ Mafayetela, na swi vona ku ri no u le ku lweni matimba swinene ku kulisa Bushbuck Ridge. Na mi khensa ni nga khohlwi Juna G khala le ka industry ya music na yena i walwa ku le ku lweni ka Bushbuck Ridge. So ni kombela ku n'we ti-artist letikulu mi nga kheleni ti-artist letitsongo kumbe mi tinyadya. Ni kombela ku mi ti tekela nhlokweni mi ti pfuxa ti kula na toho hi ku kulisa Bushbuck Ridge, hi ku kulisa Xitsonga xa hina, hi ku kulisa Xichangani xa hina swa ku xa mahlweni, hi ku kulisa ndhavuko wa hina swa ku ya mahlweni. So ndi kombela ku vaseketeri va mina mi sapota ti-artist hinkwato ta Xitsonga leti yimbelelaka tinsimu ta Xitsonga. Mi nga kheteni whether ya le Limpopo, ya le Giyani, ya le Phalaborwa. Hi sapoteni, hi sapota Xitsonga, hi kulisa Xitsonga xa hina. Hi nga ti nyajeni hina Matsonga, hi nga ti tekeleni hansi. A hi kuliseni culture ya hina Matsonga.